Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngomongin apaan nih bang? Itu si Pi mau belajar silat katanya. Oh, Bang Pi mau belajar silat. Iya, emang kenapa? Sini bang, biar Kibo yang ngajarin. Useh, bocah kemarin sore. Emang lo bisa apaan, Bo? Yah, Bang Pi belum tahu. Seng dah, sombong banget nih orang. Bo, dari Sentul ke Pasar Palu, beli kain rubat dipotongnya lurus. Kalau emang betul itu kata lu, gue pengen lihat sejurus dua jurus. Tukang minta-minta bawa kaleng, salah jalan kecebur sumur. Saya minta abang jangan sampai meleng. Kalau meleng bisa nyesel seumur umur.